omiljeni radio Lotel Loznica na frekvenciji 107,4 MHz. Dobar dan, dobri ljudi. Ovdje je vaš neumorni Milinko Mile Vasiljević, a radio Lotel Loznica ponovo pali sve motore. Ako ste se pitali šta ćete sa ostatkom popodneva i cijelom večeri, ne brinite. Vaš omiljeni 107,4 MHz ima spreman plan. Upravo u ovom trenutku, tačno u 15 časova, otvaramo vrata naše druge smene. To znači 7 sati vrhunskog programa, dobre energije i naravno najbolje muzike koja vas pokreće. Kao i uvek slušamo sve, od hitova koji su tek izašli iz studija, preko klasika uz koje smo odrastali, do proverenog domaćeg zvuka koji vam puni baterije. Od 15 do 22 časa frekvencija 107,4 MHz je vaša lična muzička kutija. Uz dobar ritam, tu su i najvažnije informacije iz našeg kraja, interesantne priče koje se pričaju i sve ono što nam je svima na umu. Tu sam da sa vama podelim dan, uz smeh i dobro raspoloženje. Ne zaboravite, ovo nije samo moj program, ovo je naš program. Želim da čujem vas, vaše želje, vaše pozdrave i vaše priče. Budite slobodni da nas zovete. Čekam vaše poruke i pozive na dobro poznati broj 015 888 115. Ponovit ću, 015 38 115. Zovite da se čujemo, da vas pozdravim u etru i pustim vam omiljenu pesmu. A da bi se sve ovo čulo savršeno čisto i dinamično, da bi muzika grmela iz vaših zvučnika, tu je neprevaziđena u tonu naša fantastična Dragica Vujić. Tonska realizacija je besprekorna, garantuje vam Radio Lotel. Dakle, spremite se, pojačajte vaše prijemnike, namestite na 107,4 MHz, smena traje od sada od 15 pa sve do 22 časa. Idemo, Lotel Loznica. Ostanite uz nas, krećemo!